हेलो गाइस, तो आज फिर से मैं आप सबके लिए एक लीला जी का वीडियो लेके आऊँ गाइस। तो इस रिएक्शन को लास्ट तक देखिए, बहुत ही फनी होता है इनका वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइस, बहुत ही मज़ा आएगा आप सबको गाइस। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए गाइस। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, तो जाइए वहाँ फॉलो भी कर लीजिए गाइस। तो गाइस चलिए, इस रिएक्शन वीडियो का नाम और टाइटल ये है हिंदी थाहो फनी क्रॉक ब्लॉक म्यूजिक वीडियो नीलिमा एंड लीला। और इस वीडियो को अपलोड किया आपका यूट्यूब पे मेलेडी कैफे स्टूडियो ने गाइस। तो चलिए गाइस, बिना रुके हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओह, रिंग गाइस, रिंग बज रहा है, वाह। ओह, लीला जी गाइस, लीला जी। हेलो तमो tam nung tabu kan da thui tong tamba dak tia ni bagi tok masa tui phai gere ta pur tok mana se tam nung kai jana musung ya dang bai ha kai jana khai do di tok ti phai ni blok khai nya nanggo tonika da acha ko to hen ta pur tok mana kha bangki to ke brula agin bru tha ke ma tong pho abo hong lak damil ternu bai malai mana nya minul tongan damil ton Sabo. Oh, Lila sebelasa. Tambah hai. oh damil ton tok halir gere masa se oh ATM rang tong mani ne ATM machine os tong ge thong mam le ya jin chai ro thong ma ka chai ko ri ne hai ka khana ro na ri nang su to ham bak se Tok le masa susung tong siuta. Nono baki rohna le tamjan hai. Kami ni borok rok bo nono wai bai sabayo. Nono rekan ke letai mang lakta. damil ton sana ka tam jana hin to hota aban live ni bepar se otok tulang ma ekhon wajik sana ka gre ne kha am bak sima phachu Acha. Ni na ATM utui mang busia. Saljan nokla zabra soloi. Ri phachita. in dara go shu hol fen khana na da che dara ka चिकन oi bia ke ikon ni tok to kya nung tok ti phai kya ja do do ko yang bi sing turi ओह गाइस, ये क्या हो रहा है? हुंडी फातर थंडी lami tong ke sing ba Thôi, nung kisa khana ka de ko nung mo tok no kisa ong ko mu phu tiar khai su ga de ang ko makeup khai ga na acha ni lo na na ko bi ko ke sala na me ka jang sala ong ko hai tam ka ji atong nai ka je go na di angni bolok tolok ne angni bagi tam khaya tong kha u da ni mon ro bo un bang kin har he dugano u da pung khen ro bo wak bo khang bang kin har pha kya nuk jaga jaga nuk jang male borok bai nuk san jang mani tam khaya tong nu wan song nala soy ke sajidi tin la ka jang ja hai ka je go khali ka je ga na ta ana khali bali mang nala sengkeri sangkar phuri jon kha ओहो गाइस, लीला जी। Dini khana hanai busuk ano bandi tong sinai. Dini sawai resi dineng bupro ang bai kai janai. Dini khana hanai busuk ano bandi tong sinai. Dini sawai resi dineng bupro ang bai kai janai. Dini po khana po khali po bali po ta bugle tai choi liya. Tabuno kai jangai tai pariwo Anga ki hindi kai jangai lam prawa thobo hindi tho hindi tho
थो ओ हिंदी थो 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 हिंदी थो baksa engka hengke lai phang go se hor mu sung gui mano waisha go shi wei nai di za du ni ni baguyang be ba klai mano tini pho khna pho khali pho bali pho ta buk le tai choi ni ya hindi ta bu no kai jang nai tai pai ri wo ya ki hindi kai jang nai lam prawa tho bo hindi tho tho गाइस बहुत ही फनी सॉन्ग है ओ हिंदी tho 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 hindi tho ว่าฉันมาขังก็คบไปดีเนอะ baksa him ka hemke him no himaloyo thangui mano chakri bakri kuri fano gonya gan thile no no rewi mano tini khna hine bushing bekar tong shinai rega thangdi ra ba rati hinke ang bo kai jak nai tini pho khna pho khali pho bali pho furu nang khasi shina ओ hindi ta bano thanai na shuti bari wo khash ke ka jana bari ta bono hindi tho 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 hindi tho 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 hindi tho tho गाइस बहुत ही फनी है hindi tho 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 hindi tho tho o hindi tho 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 hindi tho hindi tho 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 hindi tho 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 hindi tho 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 hindi tho हेलो गाइस वीडियो बहुत ही फनी था गाइस मज़ा आ गया देख के गाइस आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए गाइस और मैं चैनल पे नया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट बेल आइकन दबा दीजिए गाइस तो चलते हैं गाइस रिएक्शन पे गाइस बहुत ही मस्त सॉन्ग था गाइस क्या फ़नी था गाइस मज़ा आ गया इतना फ़नी वीडियो था गाइस आपको कैसा लगा आपको फ़नी लगा या नहीं लगा इसके बारे में भी कमेंट में लीजिए गाइस और इला जी का गाइस जानते ही आप लोग बहुत ही फ़नी वीडियो होता है इनका बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग होता है गाइस और इनका डांस और एक्टिंग देख के बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही फ़नी वीडियो भी बनाते हैं ये गाइस माइंड ब्लोइंग इनका वीडियो भी होता है गाइस मज़ा आ जाता है पूरा वीडियो देख के और गाइस तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में जय हिंद।